Oj, danes imamo pa spet pomočnico. In to je... Laura! In zato bomo delali nekaj iz... Čokolade. Kako bo pa imenovala? Čokoladna sladica v Easy. Ne? Čokolaura? Ja! Čokolaura. Čokolauro delamo danes. Čarala bova. Danes bo malo bolj komplicirano, ampak se ful splača, ker je res na koncu. The magic. Ok, kva imamo? Čokolada. Čokolado, ki je už pokradla. Vroča čokolada, imamo temno čokolado. Ful sem vesela. Kako zdaj drugače? Ful laver, ko bomo delali čokolado. Zdaj se pa zadeva malo zakomplicira. Ok. Pokrovček se naredi tako, da napihneš balon, pa ga pomočeš. Ja, to sem gledala. No, pa ga pomočeš v čokolado, ampak mora biti čokoladka prava temperatura, drugače baloni pokajo. Aha. Ok? Jaz bom pa valjda naredil eno stvar malo bolj v easy, da ni treba loviti temperature. Ja, tako zdaj gre. Ne. Daš To si ga bom. vodo napolniš. Vroča. Vodo napolniš, kje si? Ali? Tukaj. Že. Živaj. Vodo napolniš in greš v hladilnik. Bravo. In prineseš nazaj zmrznega. Se vesela, ki ima čokolado ostali. Ful. A veš, da to ni zdrav, ti lahko zabiraš že. Ojoj. Kaži zobe. A si se v karanteni dobro najedla? Bilo da je za nič? Ja. Kva? Čakaj, kaj je bilo? Pa jaz sem zažgala. Losos sem. A bil zažganje. Ampak če ga narediš pravilno, je ful dober. Ne, 5 minut ena stran, 2 minute druga stran. Ja, če ga narediš pravilno, je ful dober. Mislim, pojedali smo ga še vsem. Ali smo ga? To smo. Pa želuščki mali. Želuščki veliki. Ok. Meni je bil ful dober, pa zelo je nasiten. Olja, je tebi bilo všeč? Oli ni, ne sme čokolade jesti. Te ne šmedo. Aj ne? Ja, oči, kako je bilo pa tebi? Meni je bilo dobro. V bistvu je manj težko, kot zgleda, no. Ja. Ful je easy. Ful se splača probati. Ful probujte. Ja, kje imam čokolado? Res se ne moš po komolcu polizati očitno. Tako da probite. Ja. Ful dobro. Priporočam. A še kaj povedala za fante? Call me. Ne. To je to. Čau. Če ti je to bilo všeč, se naroči na YouTube, Facebook in Instagram Futureweezy in se moraš naročiti, lajkaj in subscribe.